Pozdrav, dobri moji ljudi, nadam se da uživate u ovim prvim zracima sunca. Sunce je suština svega, sunce je izvor života, je li tako moke? Dakle, kada sunce sija, svi problemi deluju mnogo manji nego što jesu. Međutim, mi živimo u trenutku koji je mnogo važno, ali po sudbinu svakog od nas, buduću sudbinu nas i naše dece, važno da shvatimo. Zato sam ušao u ovu seriju, jer mislim da je ova serija trenutno najpotrebnija, mnogo potrebnija i od istorije i izučavanja nekakvih drevnih spomenika, jer se ovde upravo odigrava naša budućnost, pre svega budućnost naše dece. Dakle, ako shvatimo šta se oko nas događa, ali zaista shvatimo šta se oko nas događa, mi ćemo mnogo bolje proći u tom budućem sistemu koji nam polako kuca na vrata. Nemojte misliti da ukoliko sada ne odreagujete pametno, da ćete u svakom slučaju proći isto kao i svi. Ne. Nikada svet tako nije funkcionisao. Niti je svet pod kompletnom kontrolom, jer je to nemoguće, matematički i fizički neizvodljivo. Svet jeste haos, u haosu upravljaju oni koji posjeduju najveću količinu moći da utiču u tom haosu. I to su naravno BlackRock, kineska partija, Rusija sama po sebi, Bliski istok na svoj način, dakle Evropa takođe, ali svako na svoj način. Današnji video počinjemo sa tim da je Trump možda u bolnici. Pazite vi tu, otkud ta informacija odjednom i koliko ta informacija stoji da bi se toliko proširila po mrežama. Oduvek me je fasciniralo kako to neke stvari toliko zažive preko mreža, dok neke mnogo pametnije stvari, mnogo korisnije stvari nikako da se probiju. Jer to moguće da su za sve to odgovorni ljudi ili se tu nešto drugo događa. Naravno da se nešto drugo događa. Postoje određeni influenceri, pre svega u Americi, koji su zapravo produžena ruka velikih finansijskih kuća poput BlackRocka, Vanguarda i drugih, da ih sada sve ne nabrajamo. Dakle, oni su online poluga propagande tih najmoćnijih ulagača koji vrte milijarde dolara u svetu. I šta je njihova uloga? Njihova uloga je da šire određene vesti, tačnije da upoznaju javno mnjenje sa onim pričama koje odgovaraju krupnom kapitalu. I šta se događa? Pošto iza njih stoji veoma moćan igrač koji zapravo kontroliše sve te platforme na kojima se oni oglašavaju, naravno da će oni biti pogurani od strane algoritma. Iako navodno javno postoji to da algoritam ne može da se pogura. Međutim, naravno da može da se pogura onaj koji ima kodove algoritma, on može da ga pogura. I ta određena izraelska braća koja se zovu Krasenstein ili Krasna stena, kako bi mi Srbi u slobodnom prevodu, su zapravo produžena ruka BlackRocka i oni su tu od starta da puštaju te političke kontrainformacije koje se nekako neverovatno dele i čuju po mrežama. Naravno da je ovo dezinformacija i da su same berze dobile svoj 1, 2, 3% više. Zanimljivo, vojne berze poput Lockheed Martina i druge su doživjele blag pad, što je veoma interesantno, jer to su sve oni sitni signali koji nam se signaliziraju u toj ogromnoj igranci. I šta se događa odmah nakon te izjave da je Trump možda mrtav? Pazite ovako, skaču akcije ExxonMobila, Chevrona i naravno Saudi Aramco. Dakle, naftne kompanije, čim se pojavila vest o nestabilnosti u Vašingtonu, algoritam odmah predviđa prekid snabdevanja ili sankcije prema Iranu, koje niko neće kontrolisati, cena sirove nafte skače, a sa njom i profit onih koji je vade. Zatim, ko je još profitirao? Big Tech naravno, Microsoft, Nvidia i Alphabet su zabeležili skok. I ono što je veoma zanimljivo da shvatite u kakvom mi svetu živimo psihologije. Dakle, sama ova vest je proizvela skok u farmaceutskoj kompaniji. Samo razmislite koliko čovek veruje ovim glupostima, prosječan čovek. I oni to znaju i oni to koriste. Dakle, onaj ko želi da zaradi, na primjer na berzi, eto, neka prati kanale poput Krasensteina i neka razmišlja o tome u kom pravcu idu informacije. Dakle, znanje se uvek isplati. Jedan od ljudi koji isto radi video odlazi na lice mesta, snima kamerom, dakle tu u bolnicu i sve vidi da nema ni jednog vozila, niti jednog policajca tamo.
što je logičan znak da Trump nije u bolnici, međutim, to nikome nije interesantno. Pogledajte, na primjer, samo našu zemlju. Mi sad imamo, neka 2 velika protivnika. Ali vi kad odete na početak tih velikih protivnika i vidite, na primjer, da je trenutni rektor, baš u trenutku kada je SNS imao najveću moć, postaje rektor kada neko smenjuje, a taj neko znamo ko je, pošto je promenjeni zakon i glasačko telo, i zapravo smenjuje rektorku Ivanku Popović, koja je, pazite, pronašla aferu istom tom SNS-u. Dakle, onaj koji je u stanju da poveže 1+1 sada zapravo razume koji je to narodni pokret kome Vučić toliko dugo priča. Pa za to nije već dokaz da je zapravo Vučić pronašao svog naslednika koji će nastaviti put Srbije koji je isti. Pa naravno. Ali to velika većina ljudi nikada neće shvatiti niti znati. Ali vi hoćete. I upravo te informacije, te sitne informacije napravit će tu ogromnu razliku vas 2034. i onih koji to ne razumeju. I zato su ove teme jako važno da se shvate, jer se sada ubrzano razvija sve, baš upravo zbog tog AI-a. Stvari se mnogo više ubrzavaju i mnogo je važno kako sada odreagujemo, tako će se pokazati u budućnosti. Jer upravo ta priča o jeftinoj nafti koja odgovara Americi, upravo taj problem koji Amerikanci žele da reše, pa deluje da će ih Iran poraziti i pobediti, je tek najveća šarena laža od svih šarenih laža. Jer ovde dolazimo upravo do početka Krasenstein i dolazimo do, naravno, BlackRocka, koji je vlasnik i zelene agende i naftnih kompanija. 2024. godine potpisuje se sporazum sa OPEC-om, koji se sastaje u junu 2026. godine. Zato nam se juni usađuje u glavu kao presudan datum kada će kriza eksplodirati. Zapravo je to sastanak koji je zakazan u junu 2026. godine. Međutim, šta se događalo ovih 2 godine? Ovih 2 godine se događala veoma zanimljiva stvar, a to je da su Amerikanci uspjeli da se izdogovaraju sa OPEC-om, da OPEC namerno smanji proizvodnju nafte kako bi održavao cenu nafte visokom, jer to odgovara BlackRocku da prodaje svoju zelenu agendu, dakle solarne panele, automobili na baterije i tako dalje. OPEC se sa time složio, dakle i Putin se sa time složio, Saudijska Arabija i sve bliskoistočne zemlje. Dakle, s jedne strane se priča jedna priča, a u realnosti se radi druga priča. I to naravno na način da su jedni i drugi dobili nešto za uzvrat. Bliski istok, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati dobijaju tehnologiju da razvijaju svoj AI, Rusija dobija neke kontrausluge, Kinezi također svoje neke kontrausluge i to se održava na tom statusu da to svima odgovara. Međutim, pošto je Kina prejaka, ima mnogo ljudi, ti ljudi su veoma organizovani, veoma vredni, imaju jednu partiju koja upravlja svime i svačime, dakle nema milijardera i to je nacija koja je nezaustavljiva, to je superiorni sistem. Dakle, jedini način na koji možeš da ukočiš taj sistem i da mu pariraš je upravo to, da podigneš cenu onoga što ti imaš, a što on nema. I to je jedino u ovim uslovima upravo to, a to je ta nafta. Amerikanci imaju svoju naftu, Kinezi moraju da uvoze naftu. I sada, šta se tu događa? Jeste Kina ogromna, jeste Rusija ogromna, jeste Iran sa njima. Međutim, cena nafte direktno odgovara i Iranu, na primjer, primjera radi. Dakle, ako je ta cena $120, Kina kao najveća sila i njihov partner i sve, dobit će popust. Ali neka taj popust bude i $40, na primjer za Kinu, i da Kina plati 80 na veliko. Amerikanci i dalje kopaju svoju naftu za 40. Na toj razlici, zato što je jednostavno imaju, tih $40 njima može da balansira upravo to što Kinezi, ljudstva, organizacije i svega drugog. Zato Kinezi i žele da što pre razviju tehnologiju, o kojoj smo pričali u prošlom videu, jer bi to bilo za njih konačno nešto što bi im dozvolilo da budu mnogo naprednija civilizacija od svih mnogostruko. I to će se verovatno i desiti, nemojte živjeti u zabludi. Očekujte da kada budemo bili stari da će Kinezi biti ta futuristička sila. Dakle, mi nemamo nikakve šanse. Dakle, ovaj sukob, kao što vidite, odgovara kapitalu, tačnije odgovara američkom ulaganju u AI,
jer oni i jesu najnapredniji, imaju te najmanje čipove, dakle mogu najviše informacija da spakuju u najmanju moguću stvar, a čim je pakujete u najmanju moguću stvar, najmanje sirovina trošite i zapravo vi ste tu mnogo produktivniji. Ali oni nemaju taj priliv ogromnog novca. Iako imaju dolar, njihova industrija ekonomije je mnogo sitnija od kineske, jer kineska je ogromna. Kada bi gledali samo fizički koliko Kina proizvede i izveze i Amerika, ali pošto se tako ne gledaju stvari u toj fake ekonomiji, deluje da su i dalje tu bara bar. Dakle, tih $40 je dovoljno da vi nekoga kočite. Međutim, to će nas pogoditi na način da će nam cene biti sve veće i veće. Zašto mi ne bi radili isto ono što rade i ti bogataši? Kao što danas obaraju zlato, to je isto priča o kojoj trebamo neku stvar da ispričamo. Šta oni rade u tom trenutku kada je ogromna inflacija? Pa štede. Dakle, pametan čovek će celu ovu inflaciju štedeti. Dakle, pametan čovek će živjeti najskromnije upravo sada kada je velika inflacija. Ako me razumete. Dakle, ako razumemo situaciju, znamo i kako najbolje da se u njoj ponašamo. Dakle, štednja. Ono što moraš kupi, ono što ne moraš, nemoj da kupiš. Svaki višak, ćao. Najvažnija stvar čitave naše budućnosti leži u tome kako će se Evropska unija snaći u ovom trenutku u kome se nalazi. Ono što važi pravilo, ko gleda samo novine, čita vesti, on vidi tu lošu Evropu koja mrzi Rusiju, nije mu jasno kako tako su stalno s Amerikancima i zašto su tako licemerni, zato što ne shvata istinu. Kada se kompletna istina sagleda, pametan čovjek će tačno znati ako dete želi da mu ode u inostranstvo, gde treba da ode? Pa naravno u Kinu, jer se živi nesrazmerno bolje. No onaj koji nema znanje, koji živi u nekim vestima i starim idealima, on će poslati dete u Francusku, ako me razumete. Evropa nema ništa protiv Rusije, niti nešto mnogo više voli Ameriku. Evropa je totalno američko tlo, osvojena je u potpunosti. Sve data centre, sve softvere kontroliše Amazon, Google i Azure. U aprilu 2026. godine preko 70% evropskog tržišta clouda drže američke kompanije. Sam bankarski sektor, skoro sve vodeće evropske banke su preselile svoje jezgro na Microsoft i na Amazon. To znači da Amerika drži prekidač za svaku evropsku transakciju, svaki kredit i svaki budući digitalni token u Evropi. Evropa praktično nema ni sopstvene čipove, GPU, videoprocesore, nemaju centar za treniranje velikih AI modela. Francuski Mistral, koji je bio nada Evrope, sada se oslanja na Microsoftovu infrastrukturu. Dakle, podaci o nama, poreski sistemi, zdravstveni kartoni u celoj Evropskoj uniji su zaključani u američkim data centrima. Evropa nešto radi na svojim sistemima, projekat Gaia i tako dalje, ali se to toliko zakomplikovalo jer 20 godina kasne za tom tehnologijom da je na kraju od toga odustato i opet je pokrovitelj američki ključ. Dakle, ovdje nema nikakvog ne volim Putina, mrzim Rusiju, volim Amerikance. Jednostavno, Amerikanci drže omču nad nama. I mi ćemo najgore proći u ovoj budućnosti što se tiče ekonomije i mi toga moramo da budemo svesni. Dakle, to ne treba da se krije uopšte od ljudi. Ono što je istina i što je činjenica je to je da dok god se ne izgrade nuklearne elektrane, pošto će Evropa ići na to jer to je jedini način kako da se iščupaju, do tada nama zaista može da se dogodi onaj scenario energetskog lockdowna. Moramo biti svesni da postoji velika šansa da se to u Evropi dogodi i da će verovatno postati parni i neparni dani, štednja, goriva, kontrola. Mi to ne možemo izbeći. Ni po jednom scenariju, čak i da se rat trenutno završi, a neće, a i vidimo u kom pravcu ide svet. Dakle, svet se više ne vraća u 90. Pošto smo i mi deo Evrope, iako nismo u njoj, verovatno i kod nas slično. Tako da valjalo bi pripremiti se na to. Ono što je važno da shvatimo je da se ovo u bliskoj budućnosti neće zaustaviti, jer čovek nije na tom stepenu razvića da to može da zaustavi. Samim tim, ovaj sukob će se produbljavati i nafta će verovatno biti sve skuplja i skuplja, to znamo i zbog ulaganja u robote. Ali ono što, na primjer, malo ljudi zna, to je da se ispod žita
razvijaju ogromne količine robota vojnika. Uskoro vojnici i mi ljudi nećemo biti ni pitani da li želimo da pucamo. Ono što se definitivno zna je sljedeća informacija, to je da Amerikanci, a pretpostavimo i drugi, ubrzano rade na razvoju robota vojnika. Firme poput Boston Dynamics, koje su sada u vlasništvu Hyundai-a, one su duboko povezane sa samom DARPom i svim njenim projektima. Firma Ghost Robotics je eksplodirala sa proizvodnjom. Zvanično oni prave robotske pse za inspekciju gasovoda i pomoć u magacinima. Međutim, u realnosti ti isti roboti se na terenu u Izraelu i na granicama SAD već testiraju sa montiranim puškama. I to sa termalnim senzorima, dakle sa sve AI softverom da očitava tačno kretanje neprijateljske snage. Postoji špekulacija o mračnim fabrikama ili dark factories. Postoje ozbiljne indicije da giganti poput Tesla, koji promoviše Optimus robot, i novi startupovi upravo finansira BlackRock kroz svoj Figure AI, koriste potpuno automatizovane linije za sklapanje. U martu 2026. godine zabeležen je ogroman skok u uvozu retkih zemnih metala i čuvenih aktuatora koji su motori za zglobove robota u Ameriku. To ne ide u automobile, to ide u robote, u vojnike, robote, u terminatore. Dakle, oni koji su na vrhu žele beskonačnu municiju u telu. Ako taj robot košta $20.000, što nije malo, on je opet jeftiniji od obuke jednog najobičnijeg vojnika. Špekuliše se da u pustinjama Nevade i Arizone već postoje divizije ovih mašina koje čekaju zeleno svetlo. Razvija se tehnologija i rojevi iz oblaka. I ovo je omiljena tehnologija Pentagona u 2026. godini. Njihov sistem Lattice koristi AI da poveže hiljade malih dronova, podvodnih robota i zemaljskih senzora u jedan mozak. Dakle, oni ne moraju da imaju terminatora od 2 metra. Imaju milione malih kamikaza dronova koji se zovu Altius, koji stanu bukvalno u ranac. Verovali ili ne. Dakle, ovo je mnogo opasnije od terminatora. To sve stvara hiljade malih rupa u odbrani koje niko ne može da zakrpi. Pogotovo je primećeno pojačan prevoz C-17 američkog vojnog aviona koji važi za prevoz i špekuliše se da se tu upravo nalaze, da se tu upravo doprema ta robotska nova tehnologija. Jer ako neko pomišlja da će Amerikanci ući u Iran ljudima, grdno se vara. Dakle, Amerikanci će ući u Iran onog trenutka kada budu mogli roboti da uđu. Ili sve te mini vojne AI tehnologije. U tom trenutku da. Ali ponovo, ne smemo da zaboravljamo da promišljamo šta se tu zapravo događa. Ono što se također zna, to su mrtva sela u pustinjama Nevade, gdje su zapravo testni poligoni. Postoje satelitski snimci koji se cenzorišu na Google, ali AI je naravno to upamtio jer se vide na komercijalnim satelitima. Dakle, postoje čitavi testni poligoni koji potpuno podsjećaju na blisko istočne gradove. Tu se tehnologija vojnih robota kroz AI uvežbava za buduće nekakve akcije i napade. Dakle, napravili su sve da izgleda kao to i uvežbavaju tehnologiju. I to naravno pokreta, jer to je ono što čini kvalitetnog robota kvalitetnim. Ono što se isto malo zna, ali šta se koristi isto ovaj sukob? Koristi se za ogromno prikupljanje DNK podataka, jer dok traje razvijanje vojne opreme, naravno da biotehnologije ne sede i čekaju da rat prođe, već razvijaju svoje tehnologije u sklopu svega toga. Špekuliše se da se događa ogromno prikupljanje DNK podataka koji bi trebali da budu deo učenja tog AI-a koji će voditi taj čuveni digitalni identitet. Namera je da se ova tehnologija upravo sprovodi na budućim raseljenicima, dakle onim ljudima koji nisu imali sreće i našli se u trenutku u nekoj državi gdje je rat. Ti ljudi će upravo biti kao pioniri u razvoju te tehnologije, potpune biometrijske fotokopije samih nas. Ono što ste sigurno primetili je to da cena zlata nekako mistično pada. Svi se pitaju ko je ludo prodaje zlato u trenutku kada se svet raspada. Slušajte dobro, jer ovo je najveća finansijska operacija koje su ovi gore ikada izveli. Dakle, prva stvar koju ljudi ne shvataju je to da cena koja se vidi na ekranu, cena zlata, to nije cena zlata.
To je cena papirnog zlata na berzama u Njujorku i Londonu. Bankarski giganti poput JP Morgana i Goldman Sachsa svakog dana izbace ugovore za 1000 tona zlata koje fizički uopšte ne postoje. Zašto? Zato što je zlato jedini pravi termometar sistema. Ako zlato u Americi ode na $5000, to je zvanična smrtna kazna dolaru. Međutim, na ovaj način Amerika sama sebi kopa jamu, jer je dolar pod ogromnim dugom od 35 triliona. Njihov jedini spas je da prevare svet i kupe vreme. Oni žele da mi verujemo da je Nvidia, primjera radi, sigurnija od zlatne poluge, jer je to njihov adut na koji igraju. Istok za to vreme, pošto ovo mnoge interesuje. Šta rade Putin, Xi Jinping i drugi? Zašto Kinezi i Rusi ne kažu čekajte ljudi kako je to papirno zlato, zašto nas varate tim vampirom? Zašto im taj popust savršeno odgovara? Jer dok Zapad prodaje vazduh da bi spustio cenu, Rusi, Kinezi i Istok kupuje zlato po tom dolaru koji gubi vrednost. Oslobađaju se dolara, a dobijaju fizičko zlato. Šta je cilj? Cilj svega toga je čuveni The Unit. BRICS radi na tome da oformi The Unit, novu valutu koja će biti 40% pokrivena fizičkim zlatom. Oni grade sistem gde će jedan unit vredeti tačno toliko grama čistog zlata. Kada taj sistem proradi, zapadno papirno zlato postaće bezvredni otpad. Zato Amerika toliko žuri da prebaci sav kapital u AI, jer je AI bukvalno zapadno ili pre svega američko novo zlato koje će parirati tom istočnjačkom unitu, koji će biti baziran na zlatu i na valutama. I zato se ova igranka toliko zahuhtava. Tako da, dobri moji ljudi, vidimo se u sljedećem videu u nekom novom istraživanju. I na kraju ja bih zamolio sve dobre ljude koji me podržavaju od samog početka, a koji ne znaju, dakle imam 12 pesama, album sam izbacio na Spotify-u, poslušajte, veoma su zanimljive, možda vam se čak i svide, vidim da ih dosta ljudi sluša, imate link u opisu i u prvom komentaru. Hvala vam unapred, mnogo mi znači podrška u muzici, tako da eto, volim vas fes, pozdrav, dobri moji ljudi.